košarkaši se prosto poigravaju sa košarkašima Crvene zvezde. Rezultat toga je 41 poen prednosti. Na kraju treće četvrtine demolirana 82-46. Trivković, faula nema, Drobnjak za 3 na kraju. I oni ukoliko nastave da rade, osvojit će neku titulu. Za 5 godina ili možda pre, ali nisam. Ime druga ne navijam za Partizan. Niko nije dao. Još dugo će Partizan biti prvak, pa makar i bez sponzora.